byiza bakurikirana Mukungu Talks, hari commentaire bari bansabye nsanga bisaba ko umuntu akora ibiganiro bitatu kuri iyi ngingo, muraza kwihangana. Uyu munsi turabanza turebe kuri side ya mbere. Ejo bundi nibwo Abashinwa bashyize hanze itangazo ryari riri kwerekana yuko hari ibihano biri busabwe ko bafatira bino bihugu, cyane cyane Amerika niyo babwiraga. Barangije abantu bose bibaza kubera iki Abashinwa bategereje gukoresha leverage ya Rare Earth Metal. Ni ukuvuga ngo ibi bintu aya mabuye muze kuyitondera cyane. Kubera iki? Ushobora kuyabona ari nk'ibintu biri aho bito bito, ariko niyo ngingo iri mu zikomeye cyane ishobora gusobanura cyane impamvu iyi ntambara ya Ukraine itarangira, n'impamvu bashatse gukora amadiru menshi na Zelensky yerekeranye n'iriya diru ya Rare Earth Metals kugira ngo barebe yuko bazibona mbere yuko intambara irangira, bakanategereza yuko Abarusiya batera ibisasu byinshi. Bifite ikintu bisobanuye cyane kubera yuko biriya bikoresho bikoreshwa cyane no mu gukora intwaro. Ni ukuvuga ngo effect yari iratangazo ry'Abashinwa byari itegeko yuko kampani yose iri gukoresha tekinoloji zigezweho, ifite aho ihuriye na telefone yawe, ifite aho ihuriye na digital, byose byari bifite aho bihuriye na rino tangazo. Ntago byari bishya kubera yuko ari think tank yitwa Chatham House yari yagerageje kubivugaho. Yavugaga iki rero? Kuko bari bafite article yitwaga ngo China new restriction on rare earth exports send a stark warning to west. No kuvuga ngo icyari gihari aha hantu ntabwo ibi bintu ari bishya, ahubwo nuko amakuru abenshi baba bisomye ari bishya. No kuvuga ngo iyi article nubwo bayikoze yari commentaire y'umu expert we yari yavuze yuko China ubundi urebye ikintu irimo irakora iri kwegerana ama leverage yose ifite kuri uburengerazuba mbere yuko Trump ahura na Perezida Xi. Bisobanuye yuko ubu nta mahitamo Trump afite, bishoboka cyane yuko bashobora no guhura. Ntago ashobora kubireka kubera ko akeneye kunegosya, kubera yuko akeneye zino Rare Earth Metal zitamuhenze kugira ngo akore bya production ashaka kugarura muri Amerika. Ikindi cya kabiri, yari afite ikibazo cy'uko inganda za gisirikare zikora ibisasu mu gihe kirekire. Ubushize twari twababwiye yuko abanakora ari ubwoko bw'amato y'intambara bakora, akaba gusanga amato bakoze nko mu myaka 10 Abashinwa babasha kuyakora mu mezi 6. Ibi bintu nabyo byari biteye ikibazo, nawe ntago byari bimushimiye. Ni ukuvuga ngo rero Ubushinwa ntago buri ari igihugu kiza cyane kuba ko cyaba gifite ngo abakozi bakora ibintu, cyangwa se kuri tubona ibintu bya make gusa, ariko bamaje kubaka hub ihagije ya manufacturing cyangwa se uburyo bw'inganda, ndetse no kuba bakontrola icyo twita supply chain. Supply chain ni kuba ushobora kuba wakora wenda urugero wateka ubugari ariko umwiko uva muri Tanzania, isafuriya iva muri Kenya, wowe wenda ukaba ufite ifu gusa, ariko abantu bose isi yose ari wowe uyigaburira ubugari. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose utarakora tekinoloji n'urugero yo gukora umwiko cyangwa se gukora ikibo cyangwa se icyo ari cyo cyose kijyana n'ibyo bintu, ako kanya ubu dependinga ku bandi, ku buryo bavuze ngo nta safuriya izongera kuza aho ngaho, birakugora yuko bwa bugari abantu bamenyereje ko bazabona, cyangwa se niba nabubona bukaba buhenze, bishobora gutuma abantu batekereza niba se ubugari bakongera kuburya. Muri geopolitique ni gutyo bimeze. Igitekerezo cya James Kenge, uyu ni umu research fellow muri Asia Pacific program yo muri Chatham House, ureba cyane Ubushinwa ndetse n'isi cyane cyane aho ibintu biba bigana. Ni ukuvuga ngo itegeko Abashinwa bashyizeho risobanuye yuko buri kampani yose izajya igurisha tekinoloji hanze yerekeranye n'ibintu byerekeranye no kumininga zino Rare Earth Metals, bagomba kuzajya babisabira uburenganzira. Ikindi nanone nibashaka no kujya gukora processing yazo hanze, bazajya babisabira uburenganzira, cyane cyane izitwa ama magnet cyangwa se zino za rukuruzi bo bafite Abashinwa bakontora 90% y'izikoreshwa ku isi yose ziva iwabo. Rero izi ni ingenzi cyane mu kuba zakoreshwa mu matekinoloji ajyanye n'igisirikare. Ibi ngibi nabyo rero bisobanuye iki? Ni ingenzi cyane ku Banyamerika kuko babibonye, bashakaga nabo uburyo bazigera access batangire babyigeho. Ibihugu bamaje, kuko Abashinwa nibo bafite 61% y'izi Rare Earth Metal,
bamaje kugera muri Afghanistan, basinya amakontra yo kuzajya bazicukurayo, bamaje kugera mu bihugu byinshi kugira ngo batange abanyamerika nabo baje gukoresha leverage y'intambara yo muri Ukraine, nabo babasha kubona ubushobozi bwo kuba bazacukura muri ya deal Zelensky yemereye abanyamerika mu gihe intambara yabirangiye yuko bajya kuyacukura. Ibi rero nibisobanuye iki? Bari babwiye ko abanyamerika yari warning babwira yuko igihe gishobora kugera no kugira ngo babashe gukora ibisasu bibagore cyangwa se bibahende, kubera yuko buri gihe byajya bibasaba yuko babona izi lisanse kandi zitangwa na Minisiteri y'Ubucuruzi y'Abashinwa, kandi mu gihe cyose byaba bijya muri Amerika, iki ni igikoresho cyiza cya geopolitique ku buryo gishobora guteza ikibazo. Hanyuma ikintu mugomba kumenya ni ukuvuga ngo ibi amakampani y'Abashinwa akontorora processing y'amabuye akoreshwa muri ibi bintu, yaba amamodoka, ibikoresho byo kwa muganga, mu bya gisirikare, birenga 90% byabyo. Ni ukuvuga ngo izihari kuba uzifite ni kimwe, ariko no kubasha kuziprocessinga Abashinwa nibo bari imbere. Ibi rero nibyo turi kuvuga ati abanyamerika b'abadiplomate babibonye yuko aya mategeko yaharangije guha leverage ya mbere presidency azashyira ku meza ubwo azaba yitegura guhura na Donald Trump. Iki ni kimwe kubera yuko bashobora kuzahurira muri Korea y'Epfo mu mpera z'uku kwezi. Iki nanone ni ikindi kintu nanone tugomba kureba. Ikindi nanone bashaka kureba cyane, Abashinwa bari kongera kino kintu kuba barashaka gukontorora icyerekeranye no kuba bakontorora zino modoka zikoreshwa n'umuriro, bakazamuka kugeza muri uno muriro kuva ku miyaga, ndetse bakanagira naho systeme za gisirikare zikoreshwa ku isi ziba zidependinga kuri bo, kandi bamaje kugera ahenshi bagera kubera yuko bino bintu bya rare earth metal ibingibi bimaje gukora icyo bigomba gukora, kuko murabizi yuko banarangije no guhagarika abaturage bo mu Bushinwa guhaha icyitwa US soybeans. No kuvuga ngo igihe cy'abanyamerika baba biteguye kugurisha kino gikoresha bino ntuza twazita nka soya, ubu ntabwo Abashinwa bari buzigure, kandi igihe cyo kweza muri Amerika kiregereza. Ibingibi nabyo byose ni ukugira ngo bakate impago Abanyamerika. Ibi rero bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo aha wenda turetse aka kantu, reka twibaze se kubera iki Abashinwa bakoze nonaha, kubera iki bategereje gukoresha kino kintu nonaha, kubera iki batabikoze mu gihe cya Trump administration ku gihe cye cya mbere ubwo batangiraga guhangana n'Abanyamerika mu byerekeranye n'ubucuruzi? Kubera iki se batabikoresheje cyane Biden abahagarika, abuza ko bazajya bacuruza chips muri Bushinwa imyaka 3 ishize? Ibi bishobora kukugora, ariko nagende abakomantateri b'Abashinwa byose bishingiye ku kintu kimwe, ni helium. Helium abenshi mushobora kuyumva gutyo gusa, ariko biratangaje cyane. Iyo urebye muri 2022 Abashinwa bakoraga import ya 90% ya helium yose bakoreshaga mu gihugu cyabo. Iyo urebye neza iyi helium, abantu bayikontorolaga yari Abanyamerika, ikabahenda. Ni ukuvuga ngo n'inganda 10 za mbere zikomeye mu gukora helium, 4 zose ziva muri Amerika, izindi 6 nazo zikoresha tekinoloji y'Abanyamerika. Ni ukuvuga ngo kugira ubone helium ku isi company 10, 4 muri zo ni Inyamerika, n'izindi 6 zikoresha tekinoloji y'Abanyamerika. Ubwo ni ukuvuga ngo aha helium ntago akiri ikintu kiri aho ngaho nyine cya bya bindi mumenyereye, ko helium abenshi iyo bayimenye bakunda kukabona kari hejuru ari amaballoon ari mu kirere, bakavuga ngo ni ya gazi. Ariko iriya ntago ari gaze gusa, kuko ikoreshwa cyane mu nganda, cyane cyane abantu bazi cyitwa quantum computing, ni bino bakoresha amakompiyuta yihuta cyane, cyangwa se akoreshwa mu nganda, mu buvuzi, ndetse no mu byerekeranye na gisirikare, cyangwa se abashaka gukoresha amateknoloji ya rocket, cyangwa se abashaka gukora ya mashini akora kwa muganga azwi nka MRI. Izi zose ziba zifitemo amachip ari nk'imbere agomba kuba akoze muri izi helium, cyangwa se akeneye izi gazi za helium. So bisobanuye iki rero hano? Ni ukuvuga ngo hano helium aha Abashinwa bari baragowe nayo, ku buryo niyo bakoresha ikintu cyo guhagarika Abanyamerika
mu kugira access kuri rare earth metal bari bube bo biteye icyuma kubera ko icyo gihe nta kintu bari bafite gisimbura cyangwa se leverage bari bafite isimbura helium. Byaje kugenda gute rero? Icyo gihe uyu ugiye kureba muri article y'ikinyamakuru cyitwa Journal Frontier in Environment Science, hari article yerekanye abari researcher benshi b'abashinwa bo mu kigo cyitwa PetroChina. Iki ngiki ni Research Institute yerekeranye n'ibyerekeranye no kumenya bya peteroli ndetse n'iterambere ryayo, yerekanye yuko iyo abanyamerika bashyiraho ntuza blockinga export ya helium, abashinwa bari kwisanga basubiye inyuma nk'imyaka myinshi cyane. Ibi ngibi byari bisobanuye ikirere. Abashinwa bahise bafata iri article, ntago baryamye, barangije bamaze igihe kinini basponsoringa ikintu cyose cyerekeranye no kuba bakora iterambere mu cyerekeranye no kubona helium. Ubu maginga yabamaje kubona ibikoresho, bamaje kubaka ama technology ahagije ku buryo babasha kuba bayicukura. Bafite 7 guhera kuyicukura kugeza banayiproducinze. Iki nacyo kitagituma abashinwa bareka kuzajya bemporta muri nuza kuvana iyi helium bayikura muri Amerika, ahubwo batangira kuzajya bafata nkeya iri mu Burusiya kugira ngo baramutse babonye iyi trade blockade cyangwa se amatarifa akajyaho ku buryo bitabahungabanya cyane. Rero iyo urebye ni ukuvanga ecosystem y'abashinwa yemaje kugira ikintu mu myaka 3 ishize gusa, bamaje kugira ibintu byinshi bamara gukora ku buryo ntago helium ubu maginga. Iyo urebye muri China Academy of Science uyu mwaka igihembo cyitwa Outstanding Science and Technology Achievements Prize, iki ni igihembo baha umuntu wakoze ibintu by'igitangaza cyane cyane muri science ndetse na technology. Ahangaha bahaye iyi projet yakoze iki kintu cya helium extraction technology project, niyo yabashije gutwara kino gihembo. Ukuvanga izi ngizi zari ikintu cyiza cyane abashinwa babonye kubera ko cyari gikuyeho ikibazo cyo kuzongera guhura no kubika umutwe imbere ya Amerika kubera yuko bavuze helium. Iki gihe bamaje kuyibona mu mpera za 2024, ubu twavuga yuko data zerekana yuko iyo urebye kuri South China Morning Post berekanye ko abashinwa basigaye bemporta 5% k'ibyo bakuraga muri Amerika. Ubu ni ukuvuga ngo muri Amerika havayo 5% ya helium. Ni ukuvuga ngo tarifu zose bashyira kuri helium nta kibazo abashinwa bagira. Rero ikintu abantu tugomba kumenya muri iyi game ya geopolitics, ntago kwerekana icyo ushaka gukora n'ibitekerezo by'icyo wakora nyuma yo guhanwa ari byo byerekana ko ufite imbaraga, ahubwo icyo ukora nyuma yo guhanwa nicyo cyerekana ubuhambare bwawe. Rero ibihugu byinshi hari impamvu ziriya tarifu zagiyeho bitigeze bitinyuka guhangana na Amerika, byashakaga uburyo bibyinginga ngo bibashe kubona bagabanya cyangwa se bikanayakira. Impamvu ni iyihe? No kubera yuko ntago bafite alternative, yaba mu buryo bwa technology, yewe no kuba barubatse supply chain yavamo ibyo bintu Amerika yabafungiye. Rero Ubushinwa maginga ya bwerekanye yuko ari cyo gihugu cyonyine mu buryo buri systematic bushobora kugabanya pressure igihe cyose abanyamerika baba babaye aggressive, cyane cyane kubera yuko ibintu bononaha helium ntago ari ikibazo cyo kuba ari just helium, bifite icyo bisobanuye kuri chips, bisobanuye kuri energy, bisobanuye kuri telecommunication, bisobanuye mu buganga, bisobanuye mu bwirinzi bwa gisirikare. Ibi byose mwibuke yuko na chips Nvidia bari bayibujije kuzagicuruza mu Bashinwa. Ibi ngibi bisaba yuko Nvidia igiye kuzakira uruganda mu Bushinwa kugira ngo nayo ibashe kubona aho icuruza ama GPU yayo, kubera iki Amerika yabifunze. Ibi rero bisobanuye yuko niba helium bayibonye, bisobanuye ko ari breakthrough bari bakoze. Ubu noneho bashobora gukoresha ya kadi bari bareretse gukoresha ya rare earth metal, kubera yuko ubu ngubu bamajije kugira ibihagije bibemerera kuba bavuga ngo no, ntago tugiye kugenda ngo tubumbamire ngo tubasabe imbabazi, ahubwo namwe mugomba kuza tukagira ibyo tuganira, tukagira ibyo twumvikanaho. No kuvuga ngo rero maginga ya akandi kantu nanone twavuga impamvu abashinwa bahanye cyangwa se
bakoze icyo bagomba gukora none nuko ubu nibura bizeye neza yuko bafite control ihagije ku cyerekeranye n'izi rare earth export kubera yuko abanyamerika baracyayikeneye. Ikiganiro gikurikira tuzabereka uburyo abashinwa biciye muri rare earth metal aribo bantu bameze nk'aho bafite ibikorwa byinshi bya gisirikare ubu biri gukoreshwa muri Amerika. Ibi rero bisobanuye ikintu kuvuga ngo abashinwa bamajije gukora icyo twita basubiyemo neza export chain yabo ku buryo no muntu wese ushaka no kuzajya azigurisha mu buryo bw'amagendu barangije gufunga imiryango. Ibi rero bisobanuye ikintu kuvuga ngo hari akazi abashinwa bakoze guhera muri 2018 kubera yuko bakoze survey bareba buri company yose iri mu gihugu bayibaza produits zose bafite ziva muri Amerika zishoboka ko baramutse batazikuye muri Amerika zitaboneka. Barangije bafata ya liste bayijyana mu university bayishyira mu laboratoire bafata ama research institute ndetse n'amakampani bayashoramo kugira ngo akemure kino kibazo. Niyo mpamvu ibi byabaye ejo bihana Amerika ibyo yavuze kuri yagaruye ku bashinwa. Abashinwa bo nta kibazo bari bafite ariko abanyamerika bo bahungabanye. Ni nayo mpamvu abantu benshi bahise babona crypto yaguye, ibintu byose byaguye kubera iki? Ibi bintu abanyabashinwa bakoze bikora kuri energy, bikora ku mateknoloji, amasoftware, amakampani menshi yubakiyeho, bifite icyo bisobanuye cyane kuri ecology yose isobanuye icyitwa tech. So niyo mpamvu bimwe byabaye ariko ntago byo bita bisobanura ibyabereye kuri market y'abanyamerika kuko ntago ari cyo twaje gusobanura. Twagira ngo tubereke kubera iki abashinwa mu gihe cyose bahisemo guhana Amerika uburyo babikoze. Ciao shalom, awota.